Hvala Isus i Marija. Evo nas ponovo zajedno. Ja bih najprije, kao što sam jučer obećao, dao prigodu za pitanja. Znova smo skupaj, dal bi vam najprej priložnost za vprašanje. Jer možemo otići u nedogled, a da vaša pitanja ostanu neodgovorena. Ker lahko gremo v neskončno za predavanje, ampak da vaše vprašanja ostanejo neodgovorjena. Ima li kakvih pitanja? Kakršnekoli vprašanja na te teme, ali od včeraj, ali od danes, ali sicer. Samo nemojte teška pitanja. Harry Potter i? Sviđa mu se Harry Potter i ova Rowlingova pisateljica. Što misliš o tome? Dakle, treba stvari svrstati u jedan širi kontekst. Već je jedna autorica je pisala kritički o Harry Potteru i poslala je papi Benediktu tada svoje knjige u kojima radi osvrt, odnosno analizu romana o Harry Potteru. Ena avtorica, torej treba stvari postaviti v širši kontekst. Ena avtorica je že pisala kritično o Harry Potterju in potem poslala to besedilo papežu Benediktu. Jer njezini romani, općenito gledajući, populariziraju, to bi nazvali komercijalizirano poganstvo. Ker njeni romani tudi sicer popularizirajo torej komercijalizirano poganstvo. Dakle, riječ je o tome da se po prvi puta susreće jedan fenomen kao što je vještičarstvo, odnosno vika kult. Torej, stvar je v tem, da se prvič srečujemo z eno zadevo, ko se na široko skuša predstaviti torej, čarovništvo oziroma ta vika, kult, češčenje. Na jedan popularan način. Na en tako všečen način. U tim romanima je ključni problem što se više ne razlikuje dobro od zla. V teh romanih je ključni problem, da več se ni razlikovanja med dobrim in zlim. Odnosno, da budem precizni, ne razlikuje se bijela magija od crne magije. Ali da bom še bolj točen, več ne razlikujejo med belo in črno magijo. Jer vi ćete tamo vidjeti da Harry Potter jest zapravo bijeli mag. Ker tam lahko vidite, da Harry Potter je dejansko beli mag, oziroma čarovnik bele magije. On je zapravo vještac. Čarovnik. I u tom kontekstu mi se po prvi puta susrećemo da nešto što je uvijek bio pojam ili metafora nečega lošega, zla, kao što je vještičarstvo. Torej, in tu srečamo prvič v zgodovini tako kot širši pojav, da nekaj, kar je vedno bilo nekako sinonim za zlo, nekaj slabega, se pravi ukvarjati se s čaranjem, da tu ispada kot pozitivno. Danas je tako se predstavlja. Zapravo jedna cijela generacija odrasla na tim romanima. Danes je celotno generacijo imamo, ki je odrasla skupaj s temi romani. Došlo je do jedne promjene u svijesti poimanja magije. Prišlo je v ene spremenjene spremembe v sami zavesti, v dojemanju magije, čaranja. Do te mjere, dakle, da je cijela jedna generacija otklonila zazor, strah od magije. Do te mere, da je celotna generacija, posebej v zahodni kulturi, tako mislim, da so umaknili popolnoma vse prepreke strah do magije, do čaranja, ja sam čarovništva. Iz vremena u Hrvatskoj je bio popularan roman Šegrt Hlapić. Torej, v našem času je bil nekoč modern ta roman od Šegrta Hlapića. Ivane Brlić Mažuranić. Ivana Mažuranić. Autorica. I taj Šegrt Hlapić je bio, dakle, Šegrt majstora Mrkonje. Ta Šegrt Hlapić je bil mojster tistega Šegrta Mrkonje. Dakle, majstor Mrkonja, obučar.
A čevljar, aha, E. čevljar, ja. Dakle, i to je bilo vrijeme borbe za socijalna prava, za prava radnika. To je bil čas boja za socijalne pravice, za pravice delavcev. I on je bio metafora te kulture u kojoj su se mnogi identificirali sa Šegrtom Hlapićem kao djeca. In to je bil sinonim tiste kulture, ko so se mnogi identificirali, poistovetili z tem, kot otroci že z tem Šegrtem Hlapićem, A ki se mi boji za živimo u pravice. jednoj novoj kulturi u kojoj više ne postoje takvi problemi, Mi pa živimo v novi kulturi, ko takšni problemi ne obstajajo več, vsaj ne na tak način, nego postoji virtualni svijet u kojemu se hokus pokus sve pokušava riješiti čarobnim štapićem. ampak obstaja virtualni svet, ko se vse skuša z enim čarovniškim paličico, hokus pokus kar naenkrat rešiti. I posljedica toga su virtualni junaci In posledica tega so ti virtualni junaki, koji u stvarnosti ne postoje, ki v resnici ne obstajajo. nego u virtualnom svijetu ili magijskom svijetu Samo v postoje. virtualnem, namišljenem, magičnem svetu, samo Pa tam imate obstajajo. Supermana, Pa Superman, Spidermana, Spiderman, Batmana, Batman, Harry Pottera. Harry Potter. To su sve neki Übermensch, kako ih je Nietzsche nazvao, To so vse neki nadljudje, kot bi jih Nietzsche imenoval, filozof. dakle ljudi koji su utjecali na stvaranje nove svijesti, novog mentaliteta, iako nikada povijesno nisu postojali. Torej, to so neki liki, neke figure, ki so vplivali na spremembo zavesti v ljudeh, čeprav ti same v realnem svetu nikoli niso obstajali. Jedna, znate, malo je nekada meni, imam obzira kazati nekome da je vještica, jer je to bilo uvredljivo. Pravi, imam nekako spoštovanje, zadržanje nekako, da bi nekomu kar rekel čarovnica, ker je to pač nekako žaljivka. Ali uistinu danas postoje vještice, dakle osobe od zanata kojima je vještičarstvo profesija. V resnici pa danes obstajajo osebe, ki se ukvarjajo s čarovništvom, pravzaprav čarovnice ali čarovniki, ki jim je to dejansko posel, ki jim je to njihov poklic. Kod nas u Zagrebu, u Gundulićevoj ulici je bio otvoren jedan profesionalni okulta shop gdje vještica imenom i prezimenom bavila se, prodavala je, tamo se nabavio prvu sotonsku Bibliju, prodavala je okultne literaturu i okultne usluge. Torej, pri nas v Zagrebu, v Gundulićevi ulici, je bila oseba, ki je tam imela torej, to trgovino s čarovniško opremo, tam sem pravi dobil tole satanistično svetopismo, pa neke druge predmete in tako, ki so ljudje to nabavili in tudi usluge si lahko tam njihove dobil. Na hrvatskom je objavljena i velika knjiga Kako postati vještica. Torej, v hrvaščini je izdana ena bolj zajetna knjiga, kako postati čarovnica. I to je udžbenik. In to je udžbenik magije. Imamo udžbenike za adolescente kako prva zazivanja i prve obrede obavljati. Torej, imamo udžbenike za odraščajoče, za mladino, kako opraviti prve obrede, kako prva ta klicanja duhov, spiritizme narediti. Na jednom susretu, kad je završio, na ulici sam se zadržao baš s jednom vješticom. Torej, po nekem srečanju, ko je bilo tisto srečanje končano, na ulici sem ostal v pogovoru za neko čarovnico. I pitao sam je baš o romanima o Harry Potteru In sem vprašal ravno o romanih Harry Potterja i njihovom odnosu s magijom. in pa njihovem odnosu do magije. A ona meni kaže, stanite, Pravi, nehajte, počakajte. nemojte na ulici izgovarati riječ magija. Pravi, ne izgovarjajte na ulici beseda magija. To je sveta riječ. To je sveta beseda. Ulica nije mjesto gdje se ta riječ izgovara. Ulica ni prostor, kjer se ta beseda lahko I pažljivi budite prema toj riječi. izgovarjati. Pravi, bodite zelo previdni do te besede. A romani o Harry Potteru su, kaže, sveto pismo moje djece. Pravi, romani o Harry Potterju pa so sveto pismo mojih otrok. Meni služe da djecu upoznam sa prvim magijskim pojmovima. Pravi, meni koristijo, se pravi ti romani Harry Potterju, da svoje otroke spoznam z prvimi pojmi magije. A paradoks u tim romanima je Torej, kontradikcija, nasprotje v teh romanih pa je, što Isus Krist, koji je suprotnost magiji, da Jezus Kristus, ki je sicer nasprotje magiji, čaranju, odjednom u tim romanima postaje čašćen. naenkrat v teh romanih je na nek način spoštovan, čaščen. U smislu da te vještice slave Božić.
in na tak način da te čarovnice obhajajo Božić. Doduše ne idu na misu, ali imaju bogatu trpezu baš za Božić i to manifestiraju javno. In sicer ne tako, da bi te čarovnice šle k maši, ampak na ta način, da imajo bogato obloženo mizo in za Božić, na tak način častijo I Božić. zapravo što se događa konkretno? In kaj se konkretno dogaja? Ono što smo smatrali negativnim, kao što je pitanje magije, Torej, da to, kar smo smatrali nekaj slabega, vprašanje magije, čarovništva, ovi romani su i filmovi uspjeli premostiti taj jaz i taj prezir, taj strah od magije. ti romani in ti filmi so uspeli premostiti ljudi, zavest preko tega strahu ali odpora do magije. Kao što je i pitanje vampira, Kot je prav tako vprašanje vampirov, koji pripadaju kulturi smrti. ki pripadajo nekako simboli, ti pripadajo kulturi smrti. I kad sam ja bio dijete, Kot sem bil otrok, kad su se pojavili ti najstariji, čak crno-bijeli filmovi o vampirima, ko so se pojavili ti najstarejši takrat črno-beli filmi o vampirjih, to su bili utjelovljenje demona. to so bili utelešenje demonov. Oni bi čopili, ispili krv i zloupotrijebili čovjeka. Oni so zgrabili, naprimer, da pač v filmih zgrabili, naprimer, kakšnega človeka mu spili kri in ga zavrgli, pač A vi ćete ubili. sada primijetiti da je lik vampira u filmu evoluirao. Vi pa lahko opazite, da danes, naprimer, ta podoba vampirjev naredila razvoj v filmih. On više nije ono nakazno demonsko biće, To več ni neko spačeno demonsko bitje, nego je on predstavljen na jedan simpatičan način. ampak se ponuja, se kaže kot na neki všečen, simpatičen način. I ovim sagama Sumrakovi filmovi, što su sada popularni romani, In te serije, saga Somraka, te popularne in romani in filmi, oni predstavljaju vampira i vampiricu na jedan tako dražesan način da su se cijela generacija adolescenata zaljubila u njih. torej so jih predstavili na tako prijeten, všečen način, da cela generacija odraščajočih mladih se zaljubila v ta način, to kulturo, kako bi rekel, to popularnost vampirjev. A ista se stvar dogodila je u pitanju o Harry Potteru. Tolike su se adolescentkinje, curice zaljubile u toga Harry Pottera, ali on je vještac. Pravi, prav tako se je zgodilo pri Harry Potterju, pravi, nešteto teh deklet se je zaljubilo v to podobo, v ta lik Harry Potterja, kljub temu, da je on čarovnik. Isto vrijedi i dečki u ženske likove iz tih romana. Enako velja za fante, ki so se zaljubili v te ženske podobe v teh romanih. Dakle, smatram da ne treba dramatizirati. Torej, menim, da ni treba dramatizirati, naprimer delati panike, katastrofe. I mi ne možemo izbjeći toj kulturi koja širi takve romane i filmove. Mi se ne moremo izogniti tej kulturi, ki širi takšne romane in filme, Ali je potrebno da roditelji također pogledaju filmove i romane i sa svojom djecom znaju razgovarati o tome. Potrebno pa je, da starši, naprimer, če že otroci to gledajo, da pogledajo skupaj z otroci te filme in se znajo nekako o vsebini tega pametno pogovoriti. Jer moramo shvatiti da je na tim romanima izrasla cijela jedna generacija. Ker moramo razumeti, da je na teh romanih odrasla pravzaprav ena cela generacija. I da je došlo do novoga poimanja i vampirizma i vještičarstva i svega onoga što je nekada bilo negativno. In da je prišlo do enega drugačnega, novega ali pozitivnega, kot razumem, dojemanja celotnega tega čaranja, čarovništva in I vsega djeca tega. više nemaju osjećaj da bi magija bila nešto loše. In otroci več nimajo občutka, da bi magija, čaranje bilo nekaj slabega. I tome možda možemo također zahvaliti što je sve više prisutan taj magijski ambijent, magijska terminologija u današnjem svijetu. Pravi, hkrati se prav tako tem zadevam se lahko zahvalimo, da je ta magijsko izrazoslovje, terminologija v naši kulturi, v družbi, v medijih posod, da je vedno bolj prisotna. I za kraj je potrebno ponoviti da bijela magija ili crna magija svoj izvor imaju jednak, a to je Sotona. Torej, hkrati treba za konec poudariti, da in črna in bela magija imata oba svoje izhodišče, svoj izvir v istem temelju, v istem izhodišču, in to je Satan.
Nema dobre magije i loše magije, sva je magija loša. Ne obstaja dobra in slaba magija, vsa magija je slaba. Sveto pismo ne pravi razliku između bijele i crne, dobre ili loše magije. Sveto pismo ne dela razlike med belo in črno, med dobro ali slabo magijo. A postoji danas i crvena i razne druge. In obstaja danes še rdeča in mnoge druge. I zato je Sveto pismo osuđuje svaki oblik magije. Zato Sveto pismo obsoja vsakršno obliko magije. I zato ne mogu pristati uz populariziranje tih pojmova koji šire poganstvo. Zato se ne morem strinjati s popularizacijo teh pojmov, naprimjer, ki širijo magijo danas. Treba znati također da vika kult vještičarstva jest religija koja je u Americi i u Engleskoj registrirana kao religija. Torej, treba pa tudi vedeti, da ta vika, to čarovništvo vika, magija, da je v Angliji in Ameriki registrirano kot verstvo pravzaprav. I da je Rowlingova autentično prenijela mnoge obrede iz stvarnog današnjeg vještičarstva, odnosno neopoganstva. In da je ta Rowlingova pisateljica pravzaprav zelo zvesto prenesla mnoge te obrede in kulte direktno iz teh obredov v ta popularnost danes. Može li biti to uzrok? Dobro. Kako to preći? Dakle, najprije ću objasniti pojam te magijske svijesti. Torej, najprej želim pojasniti sam pojam te magične zavesti, ali kako bi temu rekao? Svijest. Ja. Dakle, kako magijska svijest funkcionira, princip funkcioniranja magijske svijesti. Kako ta magijska zavest ali pa način razmišljanja, kako to danes funkcionira. Jer magija ima dva principa na koja funkcionira. Torej, ima dve osnovi kako funkcionira, deluje. Jedna je psihološka razina, Ena je psihološki nivo a druga je duhovna. in duhovni nivo. Ova psihološka je puno prisutnija. Ta psihološka je veliko bolj prisotna. I ako razumijemo njezin način funkcioniranja, mi se možemo zaštititi i na duhovnoj razini. Če mi razumemo njen način delovanja, se lahko zaščitimo, se pravi ta psihološki nivo, kako deluje ta magijski način razmišljanja, se lahko zaščitimo tudi na duhovnem področju. S puno primjera mogao bih vam ilustrirati, ali koliko vrijeme dopusti, samo ćemo se na to ograničiti. Z mnogimi primeri bi vam to lahko ponazoril, ampak ker ni tog časa, bolj se bom omejil. Dakle, kad govorimo o magijskoj svijesti, svi smo mi bili djeca. Ko govorimo o magijskem načinu razmišljanja, namreč vsi smo bili otroci. I malo dijete vjeruje da ono stvara promjene u svijetu. In tudi celo majhen otrok verjame, da ustvarja spremembe v življenju. Ono živi u simbiozi s majkom. Živi v sobivanju z mamo. I ako je gladno, što će dijete napraviti? Če je otrok lačen, kaj bo otrok naredil? Zaplače. Zajoče. Mama se stvori i nahrani ga. Mama priteče in ga nahrani. Ako je mokro, zaplače. Če je polulan, zajoče. Mama se stvori i presvuče ga. Mama pride in ga previje. Ako mama negdje nestane, če mama kam izgine, ono zaplače i mama se stvori. Zajoče in mama je tu. I ono vjeruje kako može utjecati na okolnosti koje ga okružuju. In otrok nekako v sebi verjame, celo najmanjši otrok verjame, da lahko vpliva na okolico, da se stvari spremenijo. To nazivamo magijskom sviješću. To lahko imenujemo celo magična zavest ali način razmišljanja. I svi to imamo negdje potisnuto u ranom djetinjstvu, to iskustvo. In vsi imamo to izkušnjo nekje potlačeno v svojem zgodnjem otroštvu. Ali kako dijete raste, ko pa otrok raste i razvija se racionalna svijest, in se razvija ta razumna zavest, magijska svijest se potiskuje. Ta magični način razmišljanja nekako se potlači. A prevladava racionalno. In pa nastopi in pa zavlada racionalni način. I dijete zaključuje da baš i ne funkcionira svijet po njegovim željama. In otrok se na koncu nauči da svet ne funkcionira ravno po njegovih željah. Ali onda u datim trenucima, u određenim okolnostima života, in potem določenih okoliščinah v življenju, odrasla osoba, odrasli, ako nastupi neka neizlječiva bolest, če na primer nastopi neozdravljiva bolezen,
ili recesija, siromaštvo, ali recesija, revščina. onda se racionalna svijest polako opet potiskuje. In Da, potem se zopet nekako potlači ta razumna zavest a magijska ispliva na površinu. in ta magična priplava na površje. I čovjek počinje vjerovati da postoje određeni ljudi In človek začne verjeti, da obstajajo določeni ljudje, kojima on pripisuje određene moći katerim on pripisuje določene moči, sposobnosti, koje će riješiti njegove probleme. ki bodo rešili njegove težave. Tako da on susreće neke iscijelitelje Tako da gre na primjer k določenim zdravilcem, koji su prema njegovome shvaćanju svemogući i oni će postići ono što nitko u drugi ne može. in ki so po njegovem dojemanju vsemogočni in bodo dosegli to, kar nišče drug ne more. Jest bolest je neizlječiva, Pravi, na primjer, bolezen je neozdravljiva, liječnici su digli ruke, na primjer, zdravniki so dvignili roke od njega, racionalno gledajući situacija je beznadna, razumsko gledano situacija je brezupna i takav čovjek traži, njegova magijska svijest traži nekoga koji ima čudotvornu moć, nekog čudotvorca koji će učiniti čudo. in takšna zavest išče nekoga, ki ima neko čudežno moč, da mu pomaga. Baš kao što se događalo dok je bio dijete, zaplače, mama se stvori. Prav tako, ko se je dogajalo, kot takrat, ko je bil otrok, zajoče I in sada mama. će on kriknuti i doći će pomoć na magijski način. Zdaj, tako, na primjer, on bo zajokal, zakričal in pomoč pride na čudežen način. I zahvaljujući tome mnogi su se iscijelitelji obogatili. In na ta račun, zahvaljujoč temu, so se mnogi zdravilci postali bogati. A svoje su klijente pokopali. Svoje njihovi klijenti pa pomrli. I na drugoj strani riječ je o igrama na sreću. Po drugi strani, ista zadeva so igre na srečo. Situacija materijalna je loša, Materialno stanje je slabo ali magijska svijest prevladava nad racionalnom in potem magični način razmišljanja prevlada nad razumnim. i osoba uporno vjeruje da će joj pomoć stići ako zaigra na sreću. In oseba strajno verjame, da je bo nekako pomoč prišla, če bo igral na srečo. Svima oko nje je logično da to što radi je apsurd i da će samo vlasnici kockarnica profitirati. Vsem je jasno, da je to absurd in da bodo zaslužili samo lastniki igralnic. Osim nje koja i zadnji novčić daje, ulaže, uvjerena da će baš ona biti sretni dobitnik. Razen te osebe, ki vlaga še zadnji novčič in verjame, da bo ravno on ali ona ta dobitnik I kao in što vidite, srečnež. kockarnice idu naprijed, iscijelitelji idu naprijed. In kot vidite, tele igralnice grejo naprej in razni zdravilci grejo naprej. Zahvaljujući magijskoj svijesti koja u nama čami, drijema i čeka da se probudi. Torej, zahvaljujoč naši magični zavesti, ki biva v nas in čaka, da se zbudi. I kada se magijska svijest budi, In ko se to zbuja, u kriznim situacijama života. torej v raznih kriznih trenutkih življenja. Da li je to neki financijski krah ili je to zdravstveni krah. Ali je to finančni kolaps ali zdravstveni. I na toj osnovi funkcionira i magija. In na tej osnovi deluje celo magija. Dakle, prva stvar, prvo poglavlje, prvi redak Markovog evanđelja počinje riječima početak radosne vijesti o Isusu Kristu, Sinu Božjem. Začetek Markovega evangelija se začne takole, pravi začetek evangelija veselja novice o Jezusu Kristusu. Sveti Pavao kaže, radujte se u Gospodinu, uvijek ponavljam, radujte se. Sveti Pavel govori, veselite se v Gospodu, zopet pravim, veselite se. To je bit kršćanstva, radost. To je jedro krščanstva, veselje. I đavo je nemoćan tamo gdje vlada radost. In hudič je nemočen tam, kjer kraljuje veselje. Svetog Lovru peku na ražnju, on će okrenuti drugu stranu, ovo je već dovoljno pečena. Sveti Lovrenc ga peče na ražnjo in pravi, obrnite še me na drugu stran, na tej strani sem že dovolj pečen. Svetog arškog župnika uistinu Sotona napastuje. Svetega arškega župnika dejansko skuša napada hudič, Spava na daskama, spi na deskah, a đavao podigne daske i njega, hudič pa dvigne in njega in te tiste deske a onda pusti daske, in spusti deske a dol onda pusti njega. in še njega potem na gor I sav se razbije. in se potovče. I viče mu, prokleti krumpirašu, spremio sam ja za tebe mjesto u paklu.
in pravi, prekleti krompirjevec, pripravil sem za te mesto v peklu. Ali više od toga ne može. Ampak več kot to hudič ne more. Svecu ne može oduzeti radost. Svetniku ne more odzeti veselja. I sveci su imuni na bilo kakve magijske prakse. In svetniki so imuni na bilo kakšne magične prakse, Oni su preplavljeni radošću. ker so prežeti z veseljem. I ono prvo što žele oni koji se bave magijom, In to prvo, kar želijo tisti, ki se ukvarjajo s čaranjem, a to je da nam oduzmu radost. da nam odzamejo veselje. I to je najveće prokletstvo. In to je največje I prekletstvo, to je najveći urok. največji urok. Ali se mi tome otvaramo i mi to dopuštamo. Ampak se mi temu odpiramo in to dovoljujemo. I zato nije potrebno unositi nikakve nadnaravne utjecaje. Za te stvari ni potrebno dovoljevati nobenih nadnaravnih vplivov. Najveći dio magijskih pojava funkcionira na psihološkoj razini. Največji del teh magičnih pojavov funkcionira na psihološkem nivoju. Recimo, susreo sam ne jedan slučaj magova koji nisu uspjeli dotičnoj osobi svojom magijom napakostiti, Srečal sem vrsto teh primerov, ki jim čarovniki niso uspeli naškoditi, nego su telefonom dnevno i po više stotina puta nazivali, osoba digne slušalicu i poklope. in so osebo, naprimer, več stokrat na dan poklicali in, naprimer, ko oseba dvigne, pa so dali slušalko dol. Oni su psihološki izluđivali osobu, Psihološko so torej iznoreli osebo, iscrpljivali su. izčrpali. I to je ona psihološka razina funkcioniranja magije. To je psihološki vpliv funkcioniranja magije. Znate da stalno o ovim stvarima govorim, pišem Veste, da več čas o teh stvarih govorim in pišem i stojim na žulju mnogim vraćevima, in stopil sem na žulj mnogim čarovnikom, ali nijedan od njih još uvijek me nije uspio ničim zaustaviti, osim što su dvojica tužili me. Pravi, nihče od njih pa še me ni uspel z ničemer zaustaviti, razen da sta me dva tožila na sodišču. I te su parnice trajale preko 10 godina. In te sodne obravnave so trajale preko 10 let I obojica od njih su izgubili. in oba sta zgubila. Prema tome nisu imali neke specijalne moći da bi utjecali ni na suce, ni na mene osobno. Očito je Bog jači. Torej, niso imeli nekih posebnih moči, da bi vplivali, da bi mene zlomili kakorkoli ali da bi vplivali na sodnike. Đavao je moćan kad vjerujemo da je moćan. Hudič je močan, ko verujemo, da je močan. Recimo, jesam pričao sinoć jučer, dakle jedna gospođa koja mi je došla na razgovor, Torej, sinoči sem govoril en primer o osebi, ki je prišla k meni na pogovor. i kaže, živi u jednom neboderu Pravi, živim v enem nebotičniku u Zagrebu, v Zagrebu. u kojoj se svi bave magijom Pravi, v katerem se vsi ukvarjajo z magijo i u kojoj svi nju zaobilaze in vsi se je izogibajo. i u kojoj nitko ni pozdravit neće. In te osebe nihče niti pozdraviti ne Kad želi. je neko susretne, pljune na nju. Pravi, ko bi ih dosrečil, bi pljunil proti njej. I muž je ostavio. Celo mož je zapustil I djeca je napustila. in otroci so zapustili. I pola sata ona priča i priča i priča. In pol ure govori in govori. I sve negativno. Vse negativno. Ja joj kažem, gospođo, nakon što sam sve ovo čuo, drugi put i ja kad vas susretnem izbjegavat ću vas. Pravi, gospa, potem, ko sem to slišal, prihodnič tudi jaz se vas bom izognil. Pa vi izgledate beznadno. Pravi, pa vi izgledate brezupno. Samo crno govorite o drugima. Samo slabo, črno govorite o drugih. I nije moguće, zar je stvarno moguće da u tom cijelom neboderu svi su problem, samo vi niste? Ali je mogoče, da v celotnem tem bloku so vsi negativni, samo vi niste. Vsem je narobe, samo z vami ne. Kako je moguće da ni malo humora u vašem životu nema? Kako je možno, da niti malo veselja, humorja ni v vašem Vi ste mi življenju? pola sata govorili kako je đavo snažan. Vi mi pol ure govorite, kako je hudič močan. Pa ništa mi niste lijepo rekli da je Isus Krist u jednom trenutku u vašem životu triumfirao, pobjedio. Niti v enem momentu mi niste rekli, da je Jezus Kristus nekje v vašem življenju zmagal. Gdje je Bog u tvome životu? Kje je Bog v tvojem Je življenju? on stvarno tako nemoćan da đavo to sve radi tebi? Ali je on zares toliko nemočen, da hudič vse to dela? Ali to je magijska svijest kad stvori čovjek sebi mentalni sklop da je urota protiv njega napravljena. To je ta magijski način razmišljanja, ko človek si ta mentalno, ustvari mentalni konstrukt, da je neka težka zarota proti njem narejena od vseh.
Jedna zgoda kaže kako su znanstvenici napravili jednu veliku kristalnu kuglu, nije kuglu nego prizmu. Ena prilika govori, kako so eni znanstveniki naredili eno veliko kristalno prizmo I u njoj je bilo puno ogledalaca. in notri v tej prizmi je bilo veliko ogledal. I unutra su stavili jednoga buldoga, psa. In not so dali enega psa, buldoga. I kad je on pogledao i vidio koliko je buldoga u toj prizmatičnoj prostoriji, In ko je on pogledal in videl, koliko je buldogov v tej škatli not, on prizmi, je zarežao, začel renčat. skesio zube. Je pokazal zobe I svi drugi su buldogi na njega to in napravili. vsi drugi njemu nazaj. On je kožu od dlake podigao. Torej, naježila se mu vsa koža, dlake so se dvignile. I drugi su to prema njemu napravili. In drugi enako njemu. On je na njih nasrnuo. Napadao jih je. I svi su na njega nasrnuli. In se oni na njega. I našli su ga uskoro mrtvoga. In kmalo so ga našli mrtvega. A onda su u tu istu prostoriju stavili malu pudlicu. Potem so dali enega malega pudlna v to gajbo. I kad je pudlica vidjela toliko pudlica, In ko je ta pudl videl toliko drugih pudlov, ona im se nasmišila. se jim nasmeji. I sve se njoj nasmišilo. In vsi se ji nasmejijo. Ona im maknula repom. Pomaha z repom. I sve su njoj maknule repom. In vse so ji pomahali z repom I ona je nazaj. blaženo zaspala. In blaženo zaspančka. Svijet je često puta odraz toga kakvi smo mi prema svijetu. Pravi, svet je pogosto takšen, kakršni smo mi do njega. Na ljubav nitko nije imun. Na ljubezen nihče ni imun. Na radost nitko nije ravnodušan. Na veselje nihče ni ravnodušen. Možda treba biti uporniji, Morda mora biti vztrajnejši. ali Isus nas je učio ljubavlju pobjeđuje svijeta. Ampak Jezus nas je učil, z ljubeznijo treba premagati svet. Mnogi su diktatori prošli i nestali. Mnogi diktatorji so preminuli, Nestali su u zaboravu, bili in pozabljeni, ali se svetaca spominje svetnikov pa se i spominjamo nikada ih ne zaboravlja. in nikoli jih ne pozabljamo. I u tom smislu to je prva razina psihološka kako funkcionira magija. To je prvi nivo, ta psihološki nivo, na katerem funkcionira A magija. drugi je duhovni. Drugi pa duhovni. Kada doista na određenu osobu pojedini profesionalci zla, osobe koje su se predale u službu zloga, Ko dejansko določeni ljudje, profesionalci zla, ki so se predali v službo zla, stavljaju sve svoje snage da tu osobu unište. pač polagajo vse svoje moči, napore, da neko osebo uničijo. Ta osoba, dakle ta žrtva s njima surađuje ako upada u pesimizam, u depresiju. Ta žrtev z njimi sodeluje, če zapada v brezup in depresijo. Ona im pomaže, S tem jim pomaga, čini im uslugu. jim dela uslugo. Ali ako se suprotstavi po onoj logici Isusa svetogarškoga župnika, Če pa se postavi kontra po logici po tej svetogarškog župnika, logiki arškega župnika, onda ćete vidjeti da joj đavo ne može ništa. potem vidite, da jih hudič ne more nič. Ona može hodati modra, Pravi, lahko hodi obtolčena, plava okrog. ona može izgubiti materijalna dobra, Ta oseba lahko izgubi materialne ma možda dobrine, može i zdravlje, morda celo zdravje, ali sve joj se okreće na dobro. ampak kljub temu ji vse deluje in se ji obrača v Te joj dobro. patnje postaju sredstvo posvećenja. Te bolečine, ta trpljenja, problemi ji postanejo sredstvo posvečenja. Budimo konkretni na primjeru Pasije od Mel Gibsona, ako ste gledali. Daje kot primer Pasiona, film od Mela Gibsona, U kojemu đavao obilazi oko Isusa i napastuje ga i odvraća ga i montira proces da ga ubiju. v katerem hudič hodi okrog Jezusa in ga skuša in on dela, nekako montira proces, da bi ga ubili. I tek u zadnjoj sceni možete primijetiti jedan veliki urlik. Celo v zadnjem prizoru lahko vidite in velik močen krik. Kad je Isus uskrsnuo, đavao je shvatio da je on bio u Isusovoj službi. Ko je Jezus vstal od mrtvih, je hudič skapiral, da je dejansko bil v Jezusovi službi, da tudi za vsem tem je delal mu dobro. On je mislio da ubija Isusa i odvraća ga od njegovoga plana, a on je kroz muku i smrt zapravo svijet otkupio i đavao pomogao. On je mislil, da Jezusa, da bo ubil, da ga bo s tem uničil,
dejansko pa ga skozi trpljenje in smrt je šele prišlo do Jezusove zmage. I to je bio onaj pakleni krik, kako sam mogao tako biti glup. To je bil tisti peklenski krik, kako sem lahko bil tako neumen. Puno je kršćana i vjernika koji žive svoju vjeru na razini magije. Veliko je kristjanov in vernikov, ki živijo svojo vero na način magije. Što to znači? Kaj to pomeni? Bože, ja tebi krunicu, a ti meni uspjeh u operaciji, dobro zdravlje ili blagostanje. Dragi Bog, jaz tebi zmolim rožnjevenec, ti pa meni uspeh na operaciji in pri drugih stvareh. A stavite se u situaciju svetoga Pavla. Postavite se v vlogo svetega Pavla, apostola. Sveti Pavao kaže, ja bih želio biti proklet. Pravi, jaz bi želel biti preklet. Proklet biti znači završiti u paklu. Pomeni celo priti v pekel. Samo da se moja braća Židovi, moji sunarodnjaci spase, a Židovi su bili oni koji su ga izbičevali. Samo da bi ti moji bratje, Judje, da bi bili rešeni. A oni pa su ga bičali celo. Njegova je ljubav bila takva da je spreman u pakao za svoje neprijatelje. Njegova ljubezen je bila takšna da je bil pripravljen iti v pekel za svoje sovražnike. Mala Terezija od djeteta Isusa kaže, Isuse, da me pošalje u pakao. Sveta Terezika, deteta Jezusa, je rekla, Jezus, pošli me u pekel. Pitanje zašto? Zakaj? Kaže, tamo su svi koji te mrze. Pravi, tam so vsi, ki te sovražijo. Tamo su svi koji te proklinju. Tam je vsi, ki te preklinjajo. Pa da imaš nekoga svoga i tamo. Da boš imel enega svojega vsaj tam. Da te iz pakla neko hvali. Da še te iz pekla nekdo časti, slavi. Ja ću biti tvoja u paklu. Jaz bom tvoja celo v peklu. Ma kako Bog takoga može poslati u pakao? Kako bi Bog takšnega lahko poslal v pekel? To je istinski zrela vjera kad se čovjek više ni pakla ne boji. To je resnično zrela vera, ko se človek niti pekla več ne boji. Kad ga pokreće isključivo ljubav. Ko ga giblje edino še ljubezen. To više nije radim za nagradu. To ni več nekdo, ki je delavec za nagrado, za plačilo. To nije više trgovinski odnos s Bogom. To ni več trgovski odnos z Bogom. Nije ni magijski. Niti magičen. To je zrela vjera. To je zrela vera. To su sveci. To su svetniki. I tada je đavao nemoćan. In tam je hudič nemočen. I sve što napraviš svecu, samo mu koristiš da on postane još svetiji. In vse, kar narediš svetniku slabega, samo mu še pomagaš, da postane še bolj zrel in svet. I zato kažu obično, nad cijelim gradom imate jednoga đavla koji bdije. In tako pravijo, nad celim mestom imate enega hudiča, ki hodi okrog in bdi nad njimi. A nad jednim svecem cijela legija kako ga pokušava odvratiti od Boga. Nad enim svetnikom pa cela legija demonov, hudičev, ki ga hoče odvrniti od Boga. Ali s druge strane, kad je riječ o toj duhovnoj dimenziji, ništa nas ne priječi, nego nas Isus poučava da osobe koje su pod utjecajem zloga, z druge strani pa pravi, da osebe, ki so pod vplivom zla, trebaju pomoć. Potrebujejo pomoč. U Oče našu nas uči moliti, oslobodi nas od zla u smislu zloga, osobe. V Oče našu nas Jezus uči, kako molimo za osvoboditev od zla in to od osebe zla. To je oseba, zlo je oseba. I svojim apostolima daje vlast da izgone zle duhove. In svojim apostolom daje oblast da izganjajo demone. Ali nisu samo opsjednuča u igri, nego i posjednuča. Ampak niso samo ta nadlegovanja, ne gre se samo za to, ampak celo za prave posedenosti. I u tom smislu, osim sakramenata, postoje i molitve otklinjanja, i egzorcizmi i sve ostalo što ide s tim. In v tem smislu obstajajo molitve za osvoboditev, obstajajo sakramentali, tudi egzorcizem za osvoboditev od teh sile zla, ko je že v človeku. Ali vodite računa da je najveće poniženje i tebi i meni. Bodite pa pozorni, da največje ponižanje in tebi in meni, kad te neko ignorira. Ko te nekdo ignorira. Ne onaj koji te shvaća ozbiljno, ne tisti, ki te jemlje za res, pa ni onaj koji te vrijeđa jer te opet shvaća ozbiljno, niti tisti, ki te žali, ker te zopet jemlje za res, nego onaj koji te ignorira. Ampak tisti, ki te ignorira, je največja žalitev. Ne pridaje ti žalitev. nikakvu vrijednost. Ki ti ne daje nobene vrednosti. Ne smatrate dostojnim ni svoje mržnje. Nimate vrednega niti za svoje sovraštvo. To je najveće poniženje đavlu. To je največje ponižanje hudiču. On hoće da ga ozbiljno shvatiš. Hoče da ga resno začnemo imati. Da ga se bojiš. Da se ga bojimo.
a postoji samo sveti strah koji pripada i kojeg trebamo pokazati prema Bogu, nikad prema đavlu. Obstaja pa samo sveti strah oziroma spoštovanje, ki ga treba pokazati samo Bogu. Ali niti prelaziti na ono područje za koje sveti Pavao kaže da đavao kao obilazi, ričući lav tražeći koga da prožde. Nemojmo se previše junačiti. Prav tako pa ne biti preveč pogumni, da bi šli na hudičevo področje, na njegov teren. Jer naša snaga ne dolazi od nas, nego od Isusa Krista. Ker naša moč ni od nas, ampak od Jezusa Kristusa. Mi ne pobjeđujemo svojom snagom, nego Isusovom snagom. Mi ne zmagujemo svojo, ampak z Jezusovom močjo. I na kraju shvatimo, mi ne pripadamo sebi, nego Isusu Kristu. In na koncu treba razumeti, ne pripadamo sebi, ampak Jezusu I to je Kristusu. najteže današnjem čovjeku shvatiti, ja sam vlasništvo Isusa Krista, ja sam tuđi, nisam svoj. In to je najtežje današnjemu človeku razumeti, da je lastnina Jezusa Kristusa, jaz sem tuji, jaz nisem svoj. Jer je Isus stao na čelo grešnoga čovječanstva ispred povorke koja je čekala pogubljenje. Ker je Jezus se postavil na čelo grešnega človeštva, celotne procesije, ki jo je čakala pogubljenje. I on je umjesto mene umro. In on je umrl namesto mene. Da bi ja umjesto njega živio. Da bi jaz živel namesto njega. Njegovim životom. Z njegovim življenjem. Pod njegovim imenom. Pod njegovim imenom. Zovem se Kristijanin. Se imenujem Kristjan. Kršćanin. Na tome je naglasak.